Epidemiološka situacija koronavirusne infekcije na području Pčinjskog okruga trenutno je nepovoljna sa neizvesnom epidemiološkom prognozom, ali je pod kontrolom zdravstvene službe. Dakle, na području Pčinjskog okruga od početka epidemije koronavirusa registrovano je 61 obolelo lice, dakle pozitivno na COVID infekciju. Ono što je bitno u ovom trenutku je da se što pre pronađu kontakti sa obolelim, bilo da se radi o porodičnim kontaktima ili o kontaktima na poslu ili o ostalim kontaktima gde se ta osoba kretala, znači od momenta razboljevanja, i da se stave u tu samoizolaciju od 20 dana što se tiče kontakata za osobe iz domaćinstva, odnosno 14 dana za kontakti kao što su zdravstveni radnici, pripadnici vojske i policije, i da se prati njihovo zdravstveno stanje, dakle ograniči kretanje, postupanje u samoizolaciji na odgovarajući način, distancirano od ostalih članova porodice. Ono što je takođe bitno, da se svi pozitivni pacijenti na COVID infekciju hospitalizuju. To su najnovije preporuke i mere, da ne budu, bez obzira da li su imali simptome bolesti ili nisu, ili ima i takvih asimptomatskih slučajeva, njihova hospitalizacija omogućava da se spreči dalje širenje zaraza, odnosno da se prekine lanac infekcije. Najbitnije u ovom trenutku da se svi urazumimo i svi da se ponašamo savesno, odnosno da držimo to propisno rastojanje, odnosno distancu, bilo gde da se nalazimo, u javnim ustanovama, u bankama, u trgovini. Znači, one osobe koje izlaze iz kuće da nose maske, najbitnije je zaštita, znači bilo koja maska će pomoći sigurno nego ponašanje bez maske, da se nose rukavice, da se peru ruke u kućnim uslovima. Znači, svako od nas mora da da doprinos da se intenzitet koronavirusa, koji je u ovom trenutku zaista maksimalan, znači da se smanji, odnosno da se suzbije, da se preseče lanac infekcije. Za sada Zavod za javno zdravlje vrši testiranje laboratorijsko, dakle uzimanje uzoraka briseva, nosa i ždrela po principu prioriteta. Dakle, uzimaju se prvo oboleli sa težom kliničkom slikom i hospitalizovani, zatim se uzimaju, to su sumnjivi slučajevi, dakle zatim se uzimaju brisevi kod kontakata kojih je došlo do pojave simptoma nakon njihovog boravka u izolaciji. Zatim se počelo je da se uzima, da se testiraju osobe kod kojih su klinički simptomi bolesti prestali, dakle oni nemaju više oboljenje, ali je neophodno da se isključi kliconoštvo, odnosno da se 2 negativna brisa urade i da se takva osoba nakon toga pušta kući.